Di çend salên dawî de gelek kargeh li Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin û berhema xwecihî jî pêşket. Tevgera van kargehan tanha jî berdewam e. Ev kargeh ya çêkirina boyaxê ye. Tevî gelek zehmetiyan lê dikare got berhema xwe li hemî bajarên Rojavayê Kurdistanê belav bike. Rêveberê wê dibêje ku gelek zehmetî tên pêşkarê wan ji guhartina berdewamiya nirxê dolar ku kar qels kiriye û qutbûna kehrebê û kêmbûna karkerên host e. اگر دلار مستقل به و سعرها مجي ثابت به يعني ها مثلا هر رو بشكل كده ازي بدنا محلك الجوي فقير محل ايرو مداي بدو بشان دولار او بسوري دي او نا مثلا ايه بقول بيني الجوي بهاتر دي يا دا كافي بهتر انما اوجي فقيرون ما زانيش بقولوا يعني نما كاريب كميات جمع داخلي ام جي يمكن تاجي ما كان بوش بسبب يعني انما كارن زياده تشيكن يام بدن ام خنا ما زان يعني Emîn jî xwedî kargeh e û kargeha wî gelekî kevne li bajarê Qamişlo. Niha karî wî rawestiyaye û bazirganiyê dike. Emîn dibêje ku bi awayekî berdewam rê tên girtin û gumrik ji alî rejîmê, opozisyonê û rêveberiya xweser tê standin û ev yek barê wan giran dike û kirîn û firotin ji ber van sedaman lawaz dibe. سكن عندنا ما صار ظروف يعني ايرو شحن جمرتين مثلا شحن تي ايرو مصاريفي شحنه قلكن جمركي وي قلكن جمرك ايرو مع البافا لحتى تجي جما مثلا ايرو از اشتركي بينهم مزاج دولات كديتين مش تركي تينم حتى تجي من داقرتي الشامي تينم بفالا نفس سعرتي يعني ايرو مصاريفي ري قلكشن سي جمرك عم دن بريده حتى تجي جما يعني معاناتين ما افن يعني Ev kargeh ta asteke baş pêdiviya bazarên Rojava ji berheman cîbcî dike û gelek derfetên kar jî bo xelkê tên peyda kirin. Li alîkî din jî rewşa ewlehî bandorê li berdewamiya tevgera avakirina kargehan dike û eger rewş wiha bimîne gelek kargehên din jî dê dergehên xwe bigirin. Akram Salih Kurdistan 24 Qamişlo.